फातोड्ड्या रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री येता म्हणटकीच कोल हँडलिंग आणि ट्रान्सपोर्टा आड वावुरपी एक्टिविस्ट थंय पावले। तांकां पळोवन मुख्यमंत्र्यान तांचेर थोमणे मारले। विजयानूय मदीं फोण्ण मारले। Coal, then please don't use power which is generated out of coal. Coal, then please don't use power which is generated out of coal. Coal, then please don't use power which is generated out of coal. Goa is 95-96% power generated out of coal. करपाची गरज ते केल्याशिवाय ऐकून येता नाही। त्याच्यामुळे इश्यू किती बदललो असं नाही। इफ गव्हर्नमेंट हॅज टेकन डिसिजन नॉट टू डू इट। रवींद्र भवनाचे रिपेराचेर ह्या आठवड्यात मिटींग जातली। विजिलन्स इश्यू आशिल्ल्यान काम आडोवन उरल्याशें दिसता म्हूण सीएम उलयला। म्हणून ह्या आठवड्यात मिटींग करून ताचें डायरेक्शन दिता। सगळ्यो गजाली प्रेडिक्ट हांव कशें करूं दे आर सो मेनी डिफिकल्टीज। देयर इज अ विजिलन्स सेंटर सो ऑल उलयता मरे विजिलन्स इन्क्वायरी काबार करना। I don't know. माझ्या हिशोबान जाऊन ना म्हणून अडकला तर ठीक whatever it is I will hold a meeting yes we can give a direction to the issue. चांद्राचे लोक हायवेचो इश्यू घेवन थंय पावले। मुख्यमंत्र्यान मडगांवां विद्यानगरात विजीट मारली। थंय खंय ITI शाळा आणि हायस्कूल कॉम्प्लेक्स जावपाचें आसा। We have inspected the complex आणि कॉम्प्लेक्साचेर engineers have been instructed to sit with all head of the institute, शाळा हायर सेकंडरी कॉलेज आणि ITI आणि ते सगळो थंयचो जो पळय लेआउट आसा तो प्लॅन कर आनी दाखय म्हणटा। इन केस इट इज पॉसिबल टू फिट एवरीथींग देर इट वील बी डन देर बिकॉज थंय ग्राउंड ऑटोमॅटीक रेडीमेड आसा। CLP मिटींगेत कोळशाचो विशय आयलो। आतां कोल आमगे गोंयांत लोकांक सांगताय ते तुमकां कोल नाका जाल्यार तुमी इलेक्ट्रिसिटी नाका जाल्यार कोल ऑपोज कराय म्हूण। हांव फकत चीफ मिनिस्टराक सांगो सोदितां कोल पडे आहा तो गोंया इज ओनली हब and no coal from Goa is used for electricity, only maybe 20%. The rest, whatever NTPC plants that come to Goa, coal is already brought from somewhere else, not from this coal. Yes, सगळी केला हा हे सगळी कोत्ताय ते with one हेतू गोंयकारा मोगान न्ही हे गोंयकारा पडले पाड फकत अदानी मोगान आणि जिंदाला मोगान आनी कांय ना। आणि हेजी क्लियर जाता की जेन्ना अदानी आणि जिंदाल तेगे इंटरेस्ट कितू हा कोला सेस दिवोय सेस देवल तो आय ऑब्जेक्टेड एट दॅट टाइम हे हांव सदां म्हणटालो हांव तसो फोटीपण उलयत म्हूण आज प्रूव जाता ह्या पेपरांनी हे सगळे नोटिफिकेशन प्रूव जाता तो कितलो फोटींग तो। काल तेणी बीजेपीन रिप्लाय दिल्या की कोल वॉज स्टार्टेड इन बाय द काँग्रेस पार्टी शोईंग हाऊ अरुण जेटली ही हॅड रिटन टू द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा that in case at that time in 2001 MARGAO Port Trust is privatized or corporatized, no objection from the state would be required before doing so. So he tells the chief minister, he writes his letters to Parrikar, dear Sri Parrikar ji, to transfer the land to whatever land which is beyond the scope for required for coal, so that no NOC may be required from the state, also that to hand over. So in April 2000, in July 2001, same year, Chief Minister hands over the land. After that, he says the Congress party didn't do anything. Chief Minister Digambar Kamath wrote to Jairam Ramesh and he said that coal was creating problems in Goa. Congress party at that time, Digambar Kamath government put cess on all materials transported via Goa. And on that coal was included. Coal 250 was the cess. Manohar Parrikar reduced it to from 250 reduced it to 50 rupees. See his love for coal. That day they said, Datta Prasad said, he said a lot of things. I am not here to sell any duplicate liquor. I am here to do something for my state. And this coal hub for Goinch Kurpak, to take it to 50 million tons is the plan. And for that they are doing three things. One, they are doing nationalization of rivers, to do dredging of rivers. Second, their infrastructure of roads, they are increasing. Your bridges केले तो आमकिश पासत नहीं, लोका पासत नहीं. आणि third, double tracking, railway line double tracking होते हैं फक्त कोल और पाक. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.